Hey, ngiyathemba ukuthi hayi bafowethu niyaphila. Yabona bengithi i-experience yami esenginayo ngemali eyibhokwe mhlambe isifika ekugcineni kanti cha. Ngathi khani iqala. Ngathi khani ngibona izimanga esezingifundisa ukuthi yabona emhlabeni zincane kakhulu izinto ezizaziyo kunezinto esingazazi. Ubungozi bayo nemlingo yayo enayo isimanga ngalendlela ukuthi uthi uma uxoxela umuntu nawe usabe ukuthi kodwa umuntu uzomxoxela kanjani lento ngoba phela ngeke azayikho. Mana-ke ngikuxoxela indaba. Sike sahamba nomunye umfo wakwaShwabede. Cha lo mbhemu ungigilele izimanga kodwa kwagcina sekuthiwa ku-ende in tears. Lo mbhemu lona mfowethu cha engifonele eDeep Pyramid nginayo into engakwazi ukusilekelela ukuthi sikwazi ukubamba ipoko esithatha imali. Ngiyakuthembisa Pyramid, ngiyakuncenga futhi ukuthi awumise bonke abanye abantu osuthintane nabo bese uthatha mina sihambe. Siyahambe siyoyilanda imali yebhokwe, siyoyilanda mfowethu, ngiyakuthembisa. Ngithi mina awu Shwabede sengihlupheke kangaka usho nje wathi ngiyakutshela mfoka Mthetho sizobuya nayo, ngiyakuthembisa. If singabuyanga nayo ungasho noma yini uyifunda mina ngizakunika yona. Ngithi mina hayi cha wayithemba Shwabede, uyabona. Hayi nangempela ke yithi laba sinikela noShwabede cha ifiki imambana yakwaShwabede le igqoke njengeSulumane. Igqoke njengoSulumane inkunzimalanga yakaShwabede la iphethe ekinto eyinkomishana engathi nento esampepho phakathi, uyabo. Hayi asinikele khona ke emgedeni noShwabede. Masifika nje emgedeni uvele kuheleza umoya oshisa bhe. Yabe ngathi khona la kubaswe khona kodwa uyabona uma uzongena ekitchen emakhaya kushisa ngaphakathi kuphuma umlilo lo umoya lo oshisa ekazingena endaweni enjalo noShwabede. Ayike kulungileke. Afike kuShwabede kayibekele inkomishana zakhe, ayibeke ngapha kwebhodo, enye ibe ngapha kwebhodo. Bese ilayita bese ishunqa bese ke ekhuluma ke lento akade ikhuluma engayizwa, ethandaze kuShwabede, ethandaze kuShwabede, ethandaze kuShwabede, ethandaze kuShwabede, ethandaze uShwabede. Bese kuvela amakhehla u2 lime ngapha kulento ayibekile, elinye lime ngapha kulento ayibekile. Ethule lamakhehla ambuka enza lento yakaqeda nikina amakhanda lamakhehla ahambe. Asithele nje emgedeni. Hayi uShwabede athi no sesingathatha ke imali le sihambe. Hayi nangempela siqukula imali noShwabede cha silayishe ke ikhwamini lezi ekade siyiphethe lamasakade siwaphethe noShwabede. Ngibona ukuthi echaza wina ke zami. Zawina impela ke zami namhlanje kade ngangihlupheka. Lapha ngitshelile umuntu ukuthi ngiyakhona ngihamba nale ndoda sobabili. Yazi siphume nayo impela sinoShwabede into yokuthenga. Hey bengingajabulile, yazi bengithi ngizofika ngizoxoxela ku TikTok kodwa bafowethu phela sekwenzeka inkinga nangu uShwabede sengithathela imali eyibhoko. Hey bafowethu ngibona into engakaze ngize ngiyibona lo ngaba khona. Sithe masithwala ikhwama zethu lezi noShwabede siphuma nje sithi sisahambe kancane emgedeni sithi siyaphuma nanka lamakhehla. Manengane ezintathu nomfazi. Bonke labantu bagqokise okwamaSulumane, uyabo. Umfazi ufaka iduku leli elivala abavala kanje kuvela ubuso kuphela. Yabona nezingane ezigqokile lezi ezintathu nomfazi. Lamakhehla labagquba lezi zingane nomfazi. Sizophambana njengoba
siphuma thina bona bayangena. Ngibona uShwabede ejikijela phansi isaka ethwala izandla ekhanda ethi kodwa ngimuzwa sethi hawu kodwa mesuye ingcwele ngithi mina uShwabede kwenzenjani uyabazi labantu uthi uthi emva umthetho nazi impoko ingena nomndeni wami emgedini. Ngithi mina yibo Shwabede umfazi nezingane zakho lo uthi njengoba ngisho mfowethu ngeke. Ngithi mina uShwabede uthini manje uthi njengoba ngikutshela nje. Ngesikhathi bengena nezingane emgedeni bese liphenduka ikhehla lephela hamba ngemumva lithi ayike senokhetha ukuthi nishiye imali nithatha umndeni noma nishiye umndeni nithatha imali. Awu ngavele ngabona ukuthi awu yabhimba igatara. Ngamuza uShwabede ethi mfoka umthetho zingane zami lezi. Imali ngeke ingenzele lutho. Ngithi mina iShwabede phela angibuyiseli mina le mali. Wakhala inyembezi uzwaguqa ngedolo phela ethi mfoka umthetho ngiyacela ngeke ngengane zami nomfazi. Ngithi mina ungisukelile wena wathi uzongikhiphela imali base kumele ngiyibuyisele mina ngenxa yezingane zakho nomfazi. Ayi bengithi angibuyisele impela ngifuna ukuqopha amanga. Engayibona indoda ikhala inyembezi ngathi eyile ibhokwe lesi eyihlakaniphile. Kwaphoqeka manje ukuthi akubuyele ingane akubuyele imali ukuze kuphume ingane sayibuyisela imali ngaphakathi. Hamba ngingasadiniwe kanje. Sesifike emotweni kaShwabede izobonana ngangishaya imoto yami ngihamba. Ukuthi bafike kanjani ekhaya ngasifuza ngigeni engidinile le ndoda. Imali ebhokwe ikhona. Ngiyayisaba le bhokwe ibafotha ikhona isingikhipha inkani. Ukuthi lezi impoko zifast kanjani ukuthi silanda umndeni wale ndoda fast sebeyila. Kulungile madoda ayiziyakhala hayi siyabazwela basafuna ukuya khona.